engangitshela angikhona ukuyabuza amakubo so right ngifica kuphuliwe lapha ngathi ashuthi la bekuphula ukungena ke becheck ukuthi kucheckwa lapho isokhe angifana ngizange ngibe nenkinga ngoba ijarata sasiwe la manje mangifike la ngeze bethi belifikile ngikhupha ngezinyawo ngiya esiyabusa ngilanda amaphepha estand yiwe bengaphethe mangingena la mangithi nginikeza 40 to 50 minutes bengikhuphuka siyalanda amaphepha estand ukuthi imali ifika lifice yonke into ikhona okay awuthi ngibuyele emuva kancane ngifuna ukuthi sikhambe step by step ngisho before sizongena endabeni yamaphepha nanani ngifuna ukuthi sicale singidlule le indaba le sikhuluma ngayo now kunama complainant abanye kebeza bagcine babafuna bathola ukuthi wena ukuthi uyalapha ngisho bafike ba complain ukuthi thina sabhadela imali engakasenza this and that then bagcina bakwatile bangena kweminye imizi bacabanga ngathi yokusho ukuthi umuntu nomunye bathi inyanga kusho ukuthi kugcina athikiwe so we want to understand ukuthi umprofita uyinyanga uwela kuyiphi ihlangothi between those two. Okay mina ngiprofit ngisebenza ngeBhayibheli yebo but usingenile ngaphakathi apho yebo sibonile ukuthi lapha phela kubonakala ngathi nendawo uyasebenzisa because nalapha phasi uyabona umuntu oshaya izinto zakhe ezinye imithi ngiyayisebenzisa ngamanye amagama usebenza isintu nesonto yebo usho ukuthi inyanga bekodwa umfundisi mina ngiyobona amaphepha ami athi but ngiyakusebenzisa konke ngoba or mina mangithoma vele first bemphupha ihlahla ngathoma ngisebenza ngehlahla ngazotshintshela ngapha esonto bayingakhiwa banceda or khiwa balapho ungafika uthi umuntu akakhuluma ukuthi mina wancedwa kwena yabaningi bobani i-team namanje nganikeza umunye nimfonele no it's fine sizokubuya lapho nakho nomunye abanye nibafonele khona boba lapha khona la yebo kunesonto awona sonto okay yeah now it's fine umzwile umama uthini uthi umuntu osebenza ngabantu orodila ngani kumele ukuthi register nabo since well la Dr. Jess Morocco kubalulekile ukuthi nangabe umuntu osebenza ngabantu kumele ukuthi wazeka ngoba obviously kunabanye abantu they don't feel safe especially kumuntu bangamazi ngalahle kumuntu thiwe bathi umuntu khona ngaphakathi sekose ukuthi kugcine kuphuliwe kufuneke nawo because akunamuntu okwazi usubona ubeke imphambano wena uyinyanga into njengalezo because we don't know ukuthi what is your aim as we speak now kunenkolo ezishwa kubhalwa ama devil worshippers and all those things we don't know ukuthi wena ubelonga to which side of yokulapha because you are saying you are a Christian uyasebenza ngemithi so now I'm trying to give you that light ukuthi it's very important ukuthi imithetho yala kumele ukuthi uyilandele and kumele ukuthi mawufika endaweni abantu bazi ukuthi no kunesonto elithize umuntu unceda abantu ngabisa it's no problem maybe that's how you want to survive but ke no ukuba kwenu la ngalamagama awakhulumayo ngiyakubonga kakhulu kuyindlela nokukhanya kimi ukuthi ngihambe eqinisweni lomsebenzi wami namanje nisazofuna linikeze ama number na direction yalapho I'm sure la kusasele ngashona sengifikile lapho. Okay, passport unayo ethe yonke into. What is passport? While usafuna i-passport my brother. Uchange kanjani from ngapha uye ngapha? Njengoba uthebo uthoma wenzani? Uphupha inhlahla. Yeah, bengikhuluma ngimncane lapha. Then wachange kanjani? What's the procedure yokuchange? Thina ekhaya kithi ayisime ngiyedwa ngiwani. Yeah, baba wami ushonile benjalo. Baba omncane wami onjalo umkhulu wami ubenjalo na uthi unjalo uyini umkhulu ube inyanga ubaba ube umfundisi ube prophet ubaba omncane same thing omunye washona same thing umfana onlandela emuva onjalo ngikhuluma ngoba nami ngisuka ngazi ngithi ku tribe yabafundisi ngithini khaya mina siyabafundisi nami ngilapha la emini now osisonke so ngizama sisonke ngoba siyahluka you understand so now ngizama ukuthola ukuthi na uthi ukhule uphupha inhlahla ne but now seemingly ngathi uzenza zoyi-two indwezi unobu prophet then unobunyanga angithi ngiright shuthi unokufaka isondo ube mfundisi uqale eBhayibhelini then every Sunday then unokuphosa amathambo amphosa ngisebenzisa iBhayibheli uyindragra ngiyi-prophet uyi-prophet khombuza umbuzo loyo ukuthi singenile lapho ngendlini
Yeah, awuzongithi mhlambe ukungena kwethu ngendlini siyabona ukuthi umuntu abantu abanye bafuthisana ngamagwava igwava ke yafuthisa ngibona igwava enye lapha ihlangane nenye ngathi igwava lisetshenziswe yimi izolo yeah kungiphe something nami ngifuna ukuyiberegisa igwava okay ufuna experience yeah okay beyigwava nelemon yeah bengiphethwe yiflu nyane ngathi nyavaleka amakhaleni yebo ungayifutha ngayo uyiphuze iyakusisa ukuthi uvuleke i-experience leyo or utshelwa yi something no le experience yakusebenzela yangisebenzela udala ngisebenzisa lento igwava igumtree yalas gumtree nelemon ozihlanganisa okay Khaya ngazi before mina ngicubekela phambili before I can go deep. Do you have anything that you want to ask? No, I just want to understand ukuthi how's the prophet part lines with the cultural things, you understand? Angithi now sikhuluma ngom nangifunda i-certificate sakhe sithi ungubishop. Yebo baba. You understand? So nangubishop ngilinde the Christianity part. So bengifuna angixhatlule ukuthi line up kanjani, you understand? Nasikhuluma ngobishop sikhuluma ngomuntu ophethe ibandla number 1 according to my understanding ozoba mphathi mbonisi wabantu ne. Now coming to this part yobu prophet yophupha inhlahla and everything ngizama ukuthola the ukuthi nase uphuphile inhlahla shothi isihlahla esinasithi mele umuntu lo uyomlapha ngesintu uqhubeka ngesintu nasithi mvulela iBhayibheli uqhubeka ngeBhayibheli ngizama ukuthola ukuthi la umuntu lo ulaphe kanjani uthoma uyamthandazela then bese kuvela ivision ethu umuntu lo mele alapheke so kuna something mathambonyana something okwenzakalako ukuze umuntu lo alapheke nginto lezo sipha i-go ahead ukuthi rah nasesikhuluma ngawo umuntu uyinyanga uyigedla umprofeti uyini okay awuthi ngibuyele le ekhaya kithi le mofa kulama sonto akusebenzisa daboli lokho yeah right then ekusebenzisa daboli amadlozi akhona phakathi lapho isiKristu sikhona phakathi lapho yebo wena nawo uberegisa koyi2 right nami nginje ngikuberegisa koyi2 okay right lebo ubu bishop ubamkhokhelo ebandla ubayini kubuye ngemva kwesiprofeti bokuthoma yini boyi ukuthoma bengiphupha imithi bengingumntwana bengeke ngithi bengilapha noma ngithi benze just bengiphupha just manje abadala bethi ngibone kanje hayi bethi lokuma bekwenze abadala ngithi nje kwazofika uthini ngiyathuthuka ngiyafike ekudlaleni ngaphuma ke lapho kwazokuthi long story shuthi la usaphupha imithi ayinagama into leyo usaziphuphela right bengisaziphuphela right sayisusa yebo now so ukhulile bese kwenza wena uzame ezingathi kunento nyana ngathi inyawo zami izinto taleti esokwenzela igwava neswiri inyawo zami ezingathi indoda wenze into kahle ayangenza ngalutho no mfowethu inyawo zami ezingathi angisazizwa mhlawumbe ezakwenza zama zihambelana futhi sengegwava neswiri no yazini lento ngitshela ngaye endaba yegwava ngithi uyizame linye langa mawuphethe iflow uthatha igwava igumtree nelemon uyisebenzisa